Haka khat pratere ujelleu aja arpu aru bada sakhiat bha lamare MLA gamawati ulalai ban sam tin sop yeng shigi aspat liki long yeng ki badan haka thain siang bat laper haka te gasgi la sakhiru ige jingdan lang uba RM mukhim working president ke NPP mawati uba dan bok lang kharnayor general secretary ke NPP mawati uba shampang lingdo lembat shibun ki riurang ba jang te thain haka bede ba ka jing sam tin sop yeng shigi long yeng ki baduk nakaliang MLA ulapan pawe ki jing kemen ba komunomi khmat ulala pan IT kite kitin ya kabola thi lingba ka scheme SRWP kabola angno laslam ba bon IT shakilong yeng ki bere hok pan yo kani kani ka banta ba sachi ni yo biang ban pendet ya kawai ka kam ka kongsan kata kani ban sam ya sachi ni gini gitin ki bade ki ba warra naga SRWP mau ka SRWP ni scheme bele bat ngathrai mo kani kani kasin ka ba ngila apno magamauti constituency borok kawai kai makapla mo nama kibol ki priu ki bekran serum sene andre ngar matim piru putip bakum kani ko kom samtin hado license mata kala poi saka arja praspa yenge ande ila dep sam ni ni tin hangni mata kan poi ka ki teli jo kitromi hado arja praspa teli ye kitromi ki ba ngin pendep na barsam ni ni tin ki balai lai ban kum bagi jusam man lausnem tenre mde ta kata hakini ki benai banwan kidang danshu sa kumman ruspa teliki yeng yeng ki bangi sasambia tang lagi asa da berpipat ngidon ke jikremen rukum mala ular honorable chief minister ini manakani teo lada di bahasa pangidan lang mo telengba jongi lamba ka jikular ko chief minister ngatrai na ka housing ro sayo ko ba laispa tam ke so yang na housing habere ba kitin ban pen sop ikat to di tedi kitromi yang number 1